segala bergotong iparut nami do tulang anggo pala sa ada sa halak na siyang tondong mangiuto tondong na bergotong on 27 halak yung duit halak ipasupahi rumah doa nami permusi dogo sebuah si pangalan maju ke depan. Iya ho so baru hadap-hadapan pandang-pandangan senyum-senyuman bere-berekan TV mengancam salam-salaman langpan pulang-pulangan sifat boleh-boleh mengindo pasu-pasu halanya kita Tuhan yang pada orang tua azarun dan inyong hormat mertondong sayang mertulang halanya kita berangkat ke pinari 1, 2, 3, 4 bisa berpenari. Bersaya menazar permusi kami berahkan orang tua begitu bu asyik sayang tertulang hormat bertotong halanyai siul bapak turun sudah hormat sudah bertotong asaro di purba nomor sadina berkumantang izah semua tidak
roh pasi-pasi tulang ahanak ko na ihatani tonton panobolan na siya may buisin si hatang ng tulang mambalo si hatang kuway ahatan ibor panobolan tulang tanggal 20 Januari 2010 roh pa terpasi-pasi wawin roh sa galo mega nyuruhin para musik naati pangabak ni Moro berlawan ni Moro panobolan ang botong tetap botong Matindo marhasoman Tuhan Yesus artinya sadari na siya maragama dohika artinya si matin ang bodong masada totong pagkol na asi roh tulamon marmalas nyur panbita panogola baik itu melagu tulamon kalu atak dong becamon saudari Udah
Iya, biasa tunggu nih, tuntungin ang ba.